Igra vešalica. Ova igra ima 3 nivoa, lak, srednji i težak. Svaki nivo ima po 20 pitanja. U lakom nivou imate 5 sekundi vremena da sastavite reč od ponuđenih slova. U srednjem nivou je to 10 sekundi, a u teškom nivou 15 sekundi vremena da napravite reč. Lak nivo. Od zadatih slova napravi reč. O, S, M. Som. Ć, K, U, A. Kuća. Š, O, A, N. Noša. I, R, M. Mir. T, S, M, O. Most. O, U, T, A. Auto. K, L, A, R. Kralj. A, U, Ž, R. Ruža. I, S, N. Sin. M, D, A, A. Dama. E, O, N, G. Noge. A, Š, Č. Čaša. M, O, L. Lom. O, Z, V. Voz. Ž, O, T, U. Žuto. M, R, A. Ram. K, B, I. Bik. A, Š, L, O. Šolja. U, A, M, P. Puma. A, T, S.
sat. Srednji nivo MTKOSA. Stomak. UNJAČ. Čučanj. NAOCV. Novac. ORPTŠA. Poštar. LPAAE. Paella. AUKKSR. Ruksak. RDOM. Odmor. TULJEI. Učitelj. SATUKK. Kaktus. MAPLA. Lampa. NČILČA. Lančić. IRMSI. Miris. KŠROSA. Raskoš. BAOJKU. Kauboj. AVLOŽ.
lažov. I, č, a, n, j, i. Činija. Nj, r, e, č, t, a. Trčanje. C, m, j, a, i, a. Majica. R, a, t, o, t. Torta. E, l, lj, s, v, a. Slavlje. Težak nivo. V, nj, a, o, e, ž, b, o. Obožavanje. R, U, E, P, D, D, R, E, S, A. Predrasude. M, T, A, S, Š, O, T, T, O, I, V. Maštovitost. Z, R, N, O, R, G, T, S, T, A, I. Razigranost. R, T, D, A, V, A, I, O. Darovita. T, T, N, N, A, E, I, O, Z, M, S. Znamenitost. R, O, Nj, E, I, E, A, V, S, T, N. Interesovanje. K, T, T, F, L, U, E, A. Fakultet. R, Z, A, Nj,
O, E, V, A, B. Obrazovanje. A, R, S, V, P. Rasprava. M, Ž, S, T, A, N, E, O, Z, R. Razmaženost. T, I, N, E, L, E, K. Intelekt. S, B, T, O, N, P, O. Sposobnost. R, M, N, I, U, E, T, S. Instrument. B, G, I, T, Z, I, U. Izgubiti. R, N, T, C, I, A, T, A. Nacrtati. Ž, N, A, Z, D, B, A, I, U. Zadužbina. R, N, A, H, M, K, A, O, I. Harmonika. N, P, N, L, A, E, O, T. Pantalone. Č, Nj, R, A, E, Z, R, A, O. Razočarenje. I stigli smo do kraja. Obavezno lajkuj ovaj video i klikni subscribe. Podeli video sa svojim prijateljima i porodicom, a u komentaru mi napiši tvoje utiske o ovoj igri. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!